Wow, good morning, dear Masachi Okwasro Kosokra, Badwam on Adom TV, multi TV. So, Ghana and Nkommo bread and the bono. Achia so bibi adam catch us emuye. Enti one kasa show home cry na nyagidie say, "Oh my Ghana na ye woman no, enoma ba ku mienu miensa enna bi enkoyi, eni che se achia no. Ba enu che se ndaswasa ana se abu. Machia we die na me kai say, "Onoma ba ku mienu miensa enna bi a ene metwi wadwene abaso body wom adwenkyire wom na afi yetima yi atan ba ko mienu so aka ho na ya boaboa ni nyina se ebe wie ne efi se ye bibia to ekoto dwema ebetimi di aboa magana nkoso no etime di mu na awie eye epeyo mama wachi salute adapai mama nko road ministry ni highways na menka chom se ye ni tua ye ni so omo so anamontu a eye papa wona hya ase a won A2 under the able leadership of the sector minister eye yera amoakwata anope machiao said ya utu anamompa ye bo dawuru no saa so na anamontu ne sinto ba ho a ye ka ene ye meham yera Christian inti matese so ye engineer ozuma chia wa no pay ewo highways engineer Christian inti tie de ye ka no ye hu se wa shase etu anamon kama ewo highways ahodo so in fact mamemfa abasobode so maw kasoafo na shase e ka se nyame anim ne kurenie say the magic be a maya or castle hono ama ho ahare won kakra eti se nyoma papa we nyina betima maya kwan so ye ho ahare ye kɔ ne ye ba na fe yakwan hodo nso IBC basa no matimi atetena maya ye kase ye damase nso mo hare mo ho it was a year of votes inti yewura aye amwakwate eni so tie no asopam every say na no da na me kai wo say interchange e water crowd PTC o amaka say mo hyase de ka say nya ne kure onyame anim ne kure ni message na head the dance say the rate at which a year takradi PTC interchange ne cost no ni so yi pa na eye pa ye Christian intinsu ma menka obi biara odwene wadwuma efo biara no so oso wadwuma kototin na ekoyi pa edi highways adwuma efo no bus a odi aba odi fo omko de yatene no oso onyame nchira o akwa ahodo nso a oso obua woni mpanyimfo alaja bus mu nyina mo tutu nyoma under the able leadership of the sector minister mo so nyame nchira mo eya maka enyanso a mesa aba begina ha na makai wo se aha no esinto kese pa aba ho asembusa woni busa ne se na to boot na mo se yanyi sika biam sa boot ni na no ye ne den ye bubu agu ana se de na da so bi ko wan we na so akofa nkwanhia foforo so de aba ntimisire mo fa nkwa adwudwum na ntempa se yanyi to bi a wode a boot no nkomo mo hwe na mo ni niye bio ye nuanom so na mo di dem so mo makonya so mo nya adwuma o to boot no omo so ene hifa na mo to o mafa mo tu o mo ka ana mojo majeje musa adwuma bi wa ma hye de ama o ma anase eno so ho asem etisen mesere se motu sa na mo no entempa de amaye de mi gira so biem ya apiate or say apiate or whatever way no nyina apia ene ne che ene nte ewom enya won na de ya ne se ya hwere adofo ne abusuafo bi a yentimi nsanfo mo nkwa emma biem Ghana de bi adameka enyoma asisi wo man Ghana mu a ejahihie gas a exploding a ho Nkommo ne no ma bebere no ye de akɔhye baabi no eno ibiko nya de hye bi amfim na me gie di se minister ba ko a watu anamon wo sa apiate Nkommo yimu a me ho atɔ me pa yie pa no the sector minister lands and natural resources mon kan che de Samala Buginapo me bonaba so na namonto no eniso yie pa saa na mesese se otutu saa na mo ni wi a only other investigative body and Matese Minerals Commission for the report akọ sector minister Samala Buginapo Matese report no minister mamenka say commission for no mo ankasa investigate mo de make catch from who kratare de wan hwe na bibia akọ in order na mo de fobo ni komo obi ebe ya asa hye dwumakuo bi se omo nsa nya hwehwemu de Minerals Commission for the aba no apposi for so ye omo hwehwemu ya da mo ase na hwehwemu ni nyina chi na ade ba ko na mesere ebri bia da Ghana sa asem se ya ye de ho pepresa gidi ye hwehwemu ni wie pe na akoda na ehawa akoso na ye pa no aduru no ye mpa no aduru biem enti aye te se de ye nsua de o sa asem foforo se asi pe da ka se gigi ni asaba we de mesre nipa ahwere won nkwa ekuro abo esese Ghana sua de efrim se ye kɔ yanim no sa eyone we ne ento o man Ghana bi ebeto mpo ana ne kuma bi na eba iti sector minister lands and natural resources Minerals Commission EPA adwumakuo Ghana Police Service mo nyina mo kabom whether NI before kanena ebie nan no mo nyina mo kabom aye mo nhwehwemu
ankra mesre mo bia fa no report ni adwuma na munya se ye koye hwehwemu wi a KHR Central Market Asafo Market ye kan say atomic Madina atomic gas explode ye oko no gas explode o mamu no report de do na akwa yinim etimamu ma we nso mbe sa de na bisa na me kase era Samuel Abuji na poi o de me judi se obetuma tu anamo a papa etimi siraw mo ni na ho efise ebra so say the whole act on this matter of explosive transportation yehwe na yehwe ni ye etimi siramu moma apiate ade enkwai de twato kra wo my Ghana ebra nhwemu ahodo e de beba nyina no edidi dwuma sonko kra me free apiate honom no na me ba edwa begina ba bia no so ehia eyiye pa Bank of Ghana for monya so na muntie in fact assembly mpanyfo so monya so na muntie Bank of Ghana e wo sika bia ya no mo de so assemblies na se which various departments na se so mo fa de dwuma so no dia beto dwane se sika na mo fa nya dwuma omo fanya de se omo de omo di ni wo mo num na omo hye new recruits de se wo ho na de krata abro yes san sika bi hye woni sika no kra hu da 300 hye wonim 400 hye wonim 800 hye wonim hu sika no da na hye wono wasan because auditors external omo ba Bank of Ghana for me se mo mbie mo ni yie na mo mo ni ni akire sika mo de support assemblies ni some of the departments no omo di o omo di ana wona ya form foforo no mo hye omo so mo nchocho wo ha na adudi aba na woni kwabna sante wona 800 issue am yes sign woni mo hwe won so afa no aba usuru wan go sign ye betan woni a and it is going on tibioji for we dey akwanya kese abeto de amamo mesre mo mo ni nkosika mo de call assemblies no in support of certain useful and relevant projects as we omo execute omo nye we nyina na ya me ani anko anka ka we nyina na emo o da bia da ne asa complain say o man ni mind ade protea di sika ma asa fire no so why ni ntwachia and sometimes you are wondering now one kasa who create problem no asa ko kasa Ghana a problem but who created the problem? You created it yourself. Aso twini mu omre ejibiri bia da ye mfom so a ye nko ane oman a sorry ka enye ye den ba akokora so se ye twe en ofiri san mfom so no a ye nye biem de ene kwa de ye ntiase nti ye so be pa cho ade chi ade opa a wo cho no oba ne 2 times je oye no tibi ogifo no pe me twuma adwene si so ebia na bia mo de mo mutiri mpo papa mo gini se mo de sika akose mo de support some departments in the assembly do na amfanya de so mo de mo amukwa investigation mu hia so mo mumra ne ye ni mu ni Nkommo eni mu di Nkommo wi so mo ai gbogbo mu di a che ma ho man ko yi o ma ama nti am obi a mpe de koreka oga because okọ ye be kokọ yi wa ma nti bu so bi mi de ni mo it's not problem na ekoso ti esra ye kan mu ndi a kire na mo moa na afa ye hu sa ampa ye sika na e ho onna no ye de ya ade ese fata dem di wi ekra no so no be kwa gina educational sector and also no one time and now why confused a teacher why confused education ministry nankasa service nankasa so o my confused and you take for so so aba say twene fa benkum so we I say e dey kra na esisi kra ogane enti u ba hwe no nkita odi o mu di nyina no na ye hye o mu so o mu nya di o mu so mpe mesre mo Nkommo amu di nyina no fa pem nyina no se mo nwene Ghana ho aban ma wo chefa ye de kuredie any openness ne frankness in adwuma you tag for so di baby na mo so aban ko na mo chima na nchim na genuine mo ntombo ase ya de hia kafie calendar de bia se e ota calendar ye ni timu ya sa adisua kra no enya akono koda no dodo na akra no omo mpese ombe ko suku dada na mo sa ye kanta cross sa ye no ma bi se no be wona so akọji nsem no ate asim na o business afi aboye nyina ti de be si ha me kai wo say eni Ghana bia o Ghana we nko an ye e ba akope dibiri bia da sa o so ado pada da nyame asefo wo ne ho ne o man a otima kai hu ni say your contribution to Ghana no ade ba Ghana etima kodu mpempen so a meni nyina esese ekodu machiao Ghana Nkommo achia fa two team say embuye your contribution will help Ghana to get to where it needs to get to me da CP